Kamiti ya bunge igie kigina na budgeti iri nginya na muthenya wa kiumia tareki 8 guthikiriria mawoni ma muingi kuma kaunti 11 niguo nao macokererie mendekithia mau nginyagia aramithi aikaria kaunti ya Kiambu makiyumiria. Tutiokete Kiambu hindi wege koguo ni turathi gutwara maoni maya kuri raia kuria mari na iguru woguo hegere tura publish geta go explainer irageria ko explain kana kweretha in a simpler language maundu mare kwa niguo kugeria kweheria propaganda iria cirikuo. Ona gutuika muingi ndoneyumiria na namba nene aria maumirire maneana mendekithia mao. Record ama history taking into account what we really want, and there's evidence of that. Last year we had massive protests regarding the finance bill, so I hope this year there'll be a change. Aige marauga matina heo ihinda ria kwamba guthoma mendekithia maya maria mari ndereti-ini ino goko angi makiuga magaga kwiyumiria kuona monaga mendekithia mao ta mataiguagwo kana gwikirirwo. Ni tondu mahianaga views ciao mawoni mao makaga kurutithio wira nikio andu ringi marega guka makaigino no ti kwenda kwao ni tondu matirutagirwo uria marenda. Muikariri giti wa kamiti ino Kuria Kimani akiuga no mendekithie hindi ingi ahariria ndereti ino magacabithia mendekithia maya makigina na thiomi iria muingi ukuyukia na unyite na ihenya. Hari maundu maria muingi urenda mamurikwo ni ruhonge rwa ungania wa igoti KRA gwitikirio kuonaga maundu kiumbe ma mundu kweherio kwa magoti makuruhaine na urimi na indo cia urimi na wandu aria mari mawathe makienda igoti riria ririhagio indo iria mahuthagira ciehererio magoti onacio. Kama clause ya data protection, first of all KRA story implementation and data protection, I think that's going beyond the limit. Devices can areas to a person's disabilities mahuthagira ta crutches tano ciahota gucokio ringi to exemptions nicikota ku raise the cost very high. Abunge nio magakorwo na itua ria muico ria kuhitukia ndereti ino kana kuregana nayo. Rita riri kamiti ino igithema maundu na kweheria muhuhu ungituma a Kenya kururungana niguo kuha abunge ao kwaga gukamihitukia. Riu kamiti ino iri nginyagia na tareki 12 gukorwo icokaniriire mawoni ma muingi kuma kaunti 11 guku bururi-ini na niguo makorwo magiteithiriria hari guthondeka budget ya bururi. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.